Kedor Balior juga Khasils Autonomous District Council kebelas sedang naduk menin kasngi kata kaspotarik unaitung araja arfusau kelap yang ia ke report nak delimitation committee lani ia kata komiti kabel thong ban pek benia nak kata jeng penbit penbiang lani ke jepunwan dur ia ki MDC constituency haki arfundai teli constituency jong Khasils Autonomous District Council hading kerja keren bekerja tai katukan depor ia kan dekat report IT syaka select committee nak kata kan pek benia susu yang kerja terwa jangka delimitation committee. Nak kalian ka isi hadin bakal yo yang report nak delimitation committee kalawan ra har kom ka amendment rule ya kabla tip ka Khasils Autonomous District Council Constitution of District Council Amendment Rules arajar arfusau. Lengba kini ke rules nak kalian ka council ketemu nani ka terwa ban penrung penmi iki pebun teli kisnong ki bahab aki katukan iki teli ki konsensi ki bahab apa ke KCDC. Kom keduksa yang kesenang paham sabar kabahab apa kan nongpo konsensi atrua ban ra no sport jirang konsensi nata ya ka lapalang ba kan nongra kabahab apa kan riu sorang kham konsensi atrua ban ra no sport nok thamai konsensi nata ya ka raiba ka trongpleng ka Mawpat trongpleng nok thamai raidau sau maulongro domskan rum domskan bat mau shailia kisnang ki bahab apa kan mau sanam konsensi na rakno siapa kalangring konsensi. Nantai kan Nongkrem sadau thlong makalum maukriak was lum so riu lat maureng lengkwir bat ka maureng mingi. Kisnong ki bahab apa ka melim konstituensi latarwa ban rakno siapa maufrang ding yei konstituensi. Kabai ka Madanryting ka bahab apa ka nok thamai konstituensi latarwa ban rakno siapa Nongkrem konstituensi. Nantai ka Cliff Colony Risa Colony bat Tripura Castle. Kisnong ki bahab apa kanok thamai konstituensi atrwa ban ra no chpo Limekra Malki konstituensi. Anata susu akan ni ka jeng terwa bak report jaga delimitation committee ani ka amendment rules ika snong lum snam ka bahab apa ka Limekra Malki konstituensi atrwa ban ra no sanok thamai konstituensi nantai ka Mawroh ka bahab apa molai atrwa ban ra no chpo Jaiaw konstituensi. Ya kan Mawpat ke bahab apa maulai konstituensi dan terwa bandar no asam Mawkhar Pynthor konstituensi. Nata ya kesenang light yang lang warisan light mosyang bat nongriwa. Kesenang ke bahab apa kanong sepung soyong konstituensi dan terwa bandar no asam Mawflang dingyai konstituensi. Nata ya kesenang Bangla Sofie ke bahab apa kemairang Nongkrem konstituensi dan terwa bandar no asam nong sepung soyong konstituensi. Entah kisnong kum kakse kolong marngor like se opar like se langlo Mawkhan pambe Mawkhan wa kwang phelut maublei maujnon lau namlang bat nongdom like milang kibahab apa ka pariong mau tharasan konstituensi la terwa ban ra no sport nong stoin konstituensi natai snong nongriat nginyong maulum nginyong kibahab apa ka mau pariong mau tharasan konstituensi la terwa ban ra no sarambrai konstituensi kan bayi kesang moko mo kibahab apa nong stoin konstituensi la terwa ban ra no sarambrai jerngam konstituensi daya kesang pathar khnang rubyang mauruk soin thenri thiep jalphlang nong kendang nong preng nong dinkan nong rathau bat nong preng kibahab apa ka rambrai jerngam konstituensi la terwa ban ra no chapa motion road konstituensi yaksang diskyang kibahab apa ka rambrai jerngam konstituensi la terwa ban ra no chapa nong stoin konstituensi nata yaksang malang khasi malang joypur sildubi dilbot abiram dubakrau amagawan malang salbari gohani mara bat kasyang na guri kisang kibahab apa motion road konstituensi la terwa ban ra no chaka rambrai jerngam konstituensi